Jotono no lamsogo ani channel lo angkai tomong norok ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video salam ga pagi tini kasih ketal notification nai omo rezakha kendriya bidyalaya ani mukhak tei genoro video no paithak jora tenai tong di kam ka saimana ni bagai ga faidi official notification ailai na omo khai official notification obo rezakha kendriya bidyalaya tai o jagao address rijak tongo Salbagan Agartala West Tripura angkai o notification 9 tarik o rijago March ni 9 tarik 2023 obo angkai interview najak abo KB GC CRPF Agartala obo ni bukaktei contractual teacher telangjak nai various post ni bagai season angkai 2023-24 season ni obo najaknai 19 tarigo kaisa tai 22 March o kaini date o interview najaknai hini sajakang toro terms and condition rijak tongo kaisa angkai o jagao mandatory abo angkai Google form norok a form no norok sekang interview thangna sekang website o manana aro thangi norok ni joto details norok ma rekranai abo rijakha 18 tarik March 2023 5 PM ni sekang norok Google form aro norok ma form fill up ma khlainai angri ruana norok ni o je video ni description o norok thangai ajakao norok ni je nangkuk mani Google form fill up khlai di te official website bori rinai te biodata bo manane biodata video ni description angri ruana norok o biodata no bo print khlai matlangnai jefru norok ni interview ngai apuro te logio matlangnai norok ni je relevant documents tongbai mani norok ni original verification ni bagai angka norok ni je documents marksheet PRTC je relevant documents tongbai mani norok matlangnai angka post tongo post angka TGT PGT tai computer instructor tongo abo reporting date rijak abo angka 19 March 2023 ni 8:30 AM ni simi norok mathangnai ajakawa obo angkai TGT PGT te kisa tongo computer instructor angkai ta kisa post tongo abo angkai PRT sports course tongo yoga instructor te counselor tongo te special educator tongo abo angkai 22nd March 2023 obo time bo 8:30 no rejakha 8:30 AM ni norok bisingo norok mathangnai ajakawa borok ni school ni address o angkai o jagao rijak tongo norok nai di date mention khlaijak tongo tai o jagao je o teachers contractual teachers telangnai ni oboni angkai education qualification o jagao rijak tongnai di kendriya bidyalaya GC CRPF Agartala rijak address to o jagao venue bo rijak tongo tai date rijak tongo omo PGT aro tongo English Hindi Maths Physics Biochemistry oboni bagai angkai je master degree khlaijak tongkai nongo oro BA khlaijak nanglak bongo parmanto rojanai 22,520 rupees khlaiye takisa tongo TGT Maths Special Science oro Social Science Sanskrit boni bagai bo oro angkai bachelor degree senangnai 50 marks nawi khlaijak tongka angkai norok apply khlaimanai tai nai di je relevant subject sanjak mani o jagao oboni norok bachelor degree khlaijak tongna nangai oro pay matrix porijak tongo computer instructor ni bagai angkai BTech computer science BCA MCA ro khlaijak tongka noro apply khlaimanai o jagao rijaknai 26,250 rupees per month rijaknai abo angkai ta kisa tongo nai di venue bo rijak tongo oro bo jagao ngai time rijak tongo tai PRT course tongo yoga instructor counselor ni bagai nai di ang PDF no di ruano description no norok kamka nai di tomong norok ni qualification by mili tong kamka norok apply khlaina mo sungkai to norok apply khlaina di kan channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready angkai tinin bagai amsung nong situng jotono no hambai